Khozol Ramchung Khwai Lui Bula Chul Khama Catherine TBX Siami Thiamu ani a Khozol Police te ma ani Chingsian Zovin Kut Athak ani thua puang Khozol Police Station na tanga CCN thudon danin tukindar sarilechan vevela Chingsian Zovi zonun moi Khozol zu chip veng chu Khozol Police Station a kalin awanu Catherine TBX Siami ne nimin tlaya thaila chul ankal thule nizandaruk le dar sari inkar vel khan mi tu ti hriat lo mi pathum te chu an riana hmuna kalin tiluina hmangin awanu Catherine TBX Siami chu an zinga mi pani in hruai chuakin khoilam nge an panpui a hriat lo thu asoya an zinga pakhat chu aman beile tin akut le keya thom hno le thirzai hmanga a phuar nuwa a ngonga namthruia rekin thlama a hnu chhia zui ni in asoya awanu Catherine TBX Siami zong turin a chuak ti soin a hmulo hnu in thlama let le in ami phuar be pa chu thlama thi in a hmu ni in a soibok he thil chui chiang tur hian Khozol SDPO Hovin Khozol Police te an thok chuaka thlam chunga mi paruang mutura kal te chuan mi paruang nilovin meiche ruang an hua meiche ruang hi mi pahni in an hruai bo nia asoi Catherine TBX Siami ani ngei ti finfi ani a Chingsian Zovin mi pa kut athak dan nia asoi ang chia Catherine ni ruang chunga kut thak na hnu ma mu ani awang hian Khozol Police te chuan Chingsian Zovi hi thuzo fia turin an la a Police ma Chingsian Zovi hian awanu Catherine TBX Siami chu kut athak ngei ti a in puang ta ani Catherine TBX Siami ruang hi Khozol Hospital a postmortem ani hnu in an khua champhai bethel venga phur chho ngal ani champhai bethel venga mi kam zazawa kumsom ni pasari mi chu tuikhura thiemu ani kam zazawa hi anin bul lok tuikhura in bol turin achuaka nimin chamhadar som pakhat le chan vevel khan tuikhura in sutur ten tuikhur chunga thi in an hmua tuikhura hian fit ni vela thukin tui atlinga kam zazawa hi kai thin ani awangin a in bol tur hi kain tuikhura atlulut niarin ani arwang hi ni zana lumen ni in vo in khan vuiliam ani